Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jari niya mga kakasih pag-iman, rin isabkit na niyo na inumpong pangadji sin kiatag na antaniw na amuin syarh syuruti la ilaha illallah. Kabalikan ta in uno-uno lawang atawa lokal amuin mahal ka in halawm niya aun sadya kunsi niya aun sadya kunsi niya atawa aun sadya lang tabihan password supaya ko makasud magtupalawm sin lawang yaw atawa palawm sin ini lokal yaw bihad to raysab in lawm sin surga in surga di siya masud sin hisiw-siw subay aun kunsi niya angkan sambatanda sin mga sila makahati in la ilaha illallah in siya biya sa pantun kunsi miftahul jannah. Ada po ning kunsi banging kunsi ini mangiin ipon niya di siya hikapangukab subay aun suway marayawin ipon sin kunsi alam pa siya hikapangukab ampa sampatan si mga ulama in kunsi sin la ilaha in ipon sin kunsi sin la ilaha illallah amuna in kasarat-saratan niya amuna in syurut sin la ilaha illallah amuna in conditions sin la ilaha illallah. Kabalikan ta in mga syurut ini amuna in pagtawakon ha siyabot sinambok syair lawna siya na lawna ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad aliha. Lawsin hambok syair siyabot niya hinang niya hambok sa pantun ini sindil law niya in surut sin la ilaha illallah muna launin ilm iban sin yaqin iban sin ikhlas iban sin sidq iban sin mahabbah iban sin inqiyad iban sin qabul ang pagyarapan ni kawalo niya amuna in al-kufranu bima siwallah. Atin niya ini ni subay siya mapahamarayaw mahati marayaw sarta maparagbus ilmu sinya panghati yakin inat sin yakin amuin panghati gawot wayron pagduarwa at ini 100% tuod kihatian mo siya. Ini katunya amunain ikhlas. Pag-umus mo hiyati, sarta gawod bin pangati mo kaniya, sinunin natin na mo la ilaha illallah. Iban ikhlas, subay kaw ikhlas sin ini pamaratsay mo kaniya. At iniway pagkuto-kuto, way roon dukaing Tuhanon mo malingkan Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini kaupat niya, amo na in sidq. At niya kakaroon mo siya si bangakad gokot. Pasalaon din ha mga tao, biyanasin, bang kumakad to pa mga dukayng hula yaon, aon mga universities in mga Leeds, universities in mga Oxford, ha mga universities in US yaon, Harvard. Aw dito kanila Islamic studies, sa tawa mga Asian studies, tawa mga long the Middle East study. Aw ni paghindo nila, sinasabihin hinduan nila kausin, pangatsin Islam. Maingat pa rin ang mga guru. Sakain sila, wayroon pangakad nila. So di man dyan tulong nahati mo sa Japan kus di mo kakaroon. So mo siya kakaroon. Ini ka lima niya, amo na napangadita sila mabayaw al-mahabba. Amo in lasa mo. So kaya pangadyanta, sila mabayaw in mahabba, mun paglasa, Allah subhanahu wa ta'ala, suway maka bidda ding hakatan. Sampay lang sin syair, lang na minsan to bisa rin syair lang na ini ta'sil ilaha wa anta tajzumu hubbahu hada la'amri fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Lang sin ini syair unulaw na mag ini maasyat ko patuhan mo, maasyat ko pa Allah subhanahu wa ta'ala paghubos pag kung nagdaraw ini ko malasagaw ka niya lang na inyan bang hatungod pa standard inyan badi at hinabugtadi innovation bukon siya na di siya kumugda na standard bang bunalong nila sa mo patuhan pag bunalong nila sa mo pamon nila sa mo yaon innal muhibba liman yuhib muti' bunal to intao limalasa hakalasahan niya makad siya sin kabayaan sin kalasahan niya makad siya sin kabayaan sin kalasahan niya amuyad to in langta in kasabunalan niya sarta in mahabba aun mataas darajat din kaniya kasi kapangadyanta amon ay pagtakon niya darajatul ubudiyya amon na dawhat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta aun pa rin ito malihal niya rin ito amon pagtakon darajatul khillah in nakadawhat kaniya doon kataw rapi pa niya sin Allah subhanahu wa ta'ala amon in Rasul sallallahu alaihi wasallam yaman sin Ibrahim abul anbiya alaihi salatu wassalam. So muyad to ini ka unum amun pangadyan tabayaon waling qiyad yung qiyad atin na sin qiyad ini amun mag-surrender kaw makad kaw kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala makad kaw sin amuin hukuman pajatuhon para patarangon sin Allah subhanahu wa ta'ala para gusud mo ini kapito niya al-qabul at niya taymaon mo tuod acceptun mo in patan beta sin Allah subhanahu wa ta'ala beta sin Rasul niya ini kawalo niya amo na in garap sin kawalan sa mga ulama amo in suway kita magkufur suway kita di magkahakad hauno na piyagtutuhanan amo in duwaing ning Allah subhanahu wa ta'ala sabab di man jari nagtutuhan ka pa Allah subhanahu wa ta'ala pag uskya kakad mo rin sa binduwaing tuhan pagtutuhanan sin kawalan pagtuhanan mo rin sa suway ka magkufur at tuhan yun amo yan biyaon pangadyon ta amo na inhi kaunum alingqiyad ini inqiyad syurut kaunum sin la ilaha illallah al-munafi lit-tark al-inqiyad al-munafi lit-tark atin niya siya na inamuin ini pag-surrender pag ini ta'alluq tabiyan kabiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta sumulang siya ha amun tark at amun di mangakad kaya hivin mo yun sumulang siya rin biyan nasin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratun nisa law sin Allah subhanahu wa ta'ala ومن أحسن دينا ممن أسلم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن
واتبع ملة إبراهيم حنيفا. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala siyo palaw na insarayaw-rayaw. Pag-akama, ding haamuin, simurinder siya, pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta nagparayaw siya sin, pag-akaman niya. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Sarta miyakad siya, sin akama sin Nabi Allah Ibrahim. Maksud dunay niya munain, papanaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haruwing ayat, beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Hati niya, law sin Allah subhanahu wa ta'ala, hisiu in pataalukun niya, atau surrender niya, ingin humabaran niya, pamayuan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta nagparayaw siya sa pag-ibadat niya, law na faqadistamsaka bil awratil wusqa, tanto tuod nakapanggayunggong na siya amuin la ilaha illallah. Dakon awratil wusqa amulong na aun sa mana sin awratil wusqa namun ini bang literally in urwa amun aun sa pagulinan sin baso bi sawan-sawan niya on biya mo yat pagyano niya Tinya na kaulin ko tud mo kut sa pagbasa mo na amo na in la ilaha illallah. Wa ila Allahi aqibatul umur. Dapon in huwian singkatan pakaradyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ang palong na in pag surrender mo sin pamayhuan mo Allah subhanahu wa ta'ala, inhati niya amo na tuin pangakad mo, pagpadyato mo, pagparakpos mo sin pardaakan niya. Sarta, nagpareho siya ay muwahid. In mana sin muhsin doon na ini muwahid. Kiniya, nanunggal ikaw, hapag tag-ipunan mo pala subhanahu wa ta'ala. Wayroon, kikila mo do kaing Tuhan, wat malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Biin sa kaula-ula lang na, bang kau magtag-ipon kaniya, kung magtag-ipon pala subhanahu wa ta'ala, bin sa kaula, kikita mo siya. Bin sa kaula, kikita mo siya. Maunit sad to. Kanin tao, bang bukunda, amuin, lang ta, ulilal mathalul ala, bang bukun siya, mukhlis sa hinang niya, bang mayroon din nunin boss niya, upama, pag ginawa na no, upisa ununo na, kanto-kanto niya sa jiban ninong. Sabang siya, kikita siya simbos niya, na parayon niya tuting kahinang niya. Bihan. Sa inalaw subhanahu wa ta'ala, misang po, hindi nakakitaan. Si bang bunal, nung na nakakitaan din, ikhlas, sininang sinto, ibang bukun. Bang siya, ibang bukun, ikhlas, sininang niya, basta nasa jinang unin hinang. Kung saan pa magsambahayang bihan, basta kanto-kanto niya nasa jiban, kung man makasambahayang. Ang pabukun bihan, tuwing inkabayan, sinakamay sila. Subay ikhlas at niya parang buson mo tuod sa kaula-ula kikita mo na Allah subhanahu wa ta'ala yung pagtatagipunan mo. Ang kana halaw si sambayang di ko man jari maglingi magtumari maghibal magtumari. Subay ko concentrate biya. Ito upaman niya sadya. Demikian betan pagtasin Allah subhanahu wa ta'ala لو ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. Sa law si Allah subhanahu wa ta'ala isiu isab in nagkufur Allah subhanahu wa ta'ala si Allah subhanahu wa ta'ala para fala yahzunka kufur ayaw na lang nahi kaso sa tayo yung pagkufur nila to. Sabab lang sinalaw subhanahu wa ta'ala, ilayna marji'uhum. Pagbalik na sila barikamo, kami rain balikan nila, panunabbi'uhum bima amilu. Ang panamo silang nabaitaan, tanto baitaan na mura sila, sinkakainang nila riyan mo sindunya, inallah alimun bidatus sudur. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sin lari na kakaingat, sin unuunuin, alam sin pangatayan, sin kita. Numatti'uhum kalila. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, nung nabaitaan niya kato,
Kapag kasagdapon na mo sila lang na hangkare, kasagdapan sila hangkare, yan ang kikita ta mga European sa mga ruwang agama, yan sin mga nagkukual Muslim, dayahan, iban singkatan, lang tayo rin yung pagdunya rin, pag inisulka dunya o sinunya, inya to kalil, day dahangkare, datiyo-tiyo dato. Thumma nagtarruhum ila adabin qalid. Mahuli lang sila subhanahu wa ta'ala, lugusun na muna sila, tilakbo pa sa bisa-bisa na siksa. Yato yung kabaita sin Allah subhanahu wa ta'ala pa sila nagkukufu. Sarta kabaita rin sa sahih, hadis sahih, kariwayati Imam warung kabaita di bang siya nagriwaya, laung na baita sin Rasulullah sallam, inasabot yung hadis ini, o piyang lupa na Arbaun Nawawiyah, tabi Imam Nawawi, kiyawa na din nga mga nung tabihan hadis sahih biya. Law na la yu'minu ahadukum, baita si Rasulullah sallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. In hadis ini, bang mo siya kita-kitaon, pupo na siya. Sa doon na ini, ihutang mo in ginawa parang ubang kauhariin. Sabi nila sa Rasulullah na la yu'minu ahadukum. In correct translation niya, di masampul na. Bunalwerong kaya butang din, di la yu'minul iman. Sa maksud lang sa mga sila ulama, la yu'minu ahadukum. Maksud na ini ay la yastakmilu imanu ahadikum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Sahingga launa, di masampun ng pag-iman sing kaniw, ang katawring kaniw, sahingga in hawa nafsu niya, in kapayaan niya, in ego niya, uno naman yan, pagtawag yan. Amun kapayaan mo yun, makaakad siya ha, diara sin Rasulullah sallallahu sin piara Rasulullah sallallahu. Hati niya, subay makakad, kapayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iba na kapayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabing ka in Rasul sallallahu alaihi wasallam, in hadith, in siya wahi din Allah subhanahu wa ta'ala. In maksud sin hadith, in kuan niya, in kalagwan niya, doon nakain siya syarih li kitabillah, atawa in siya aun hukuman ini mustaqil dengan Quran bihan. Hati niya aun hukuman independent siya bihan, way nasabutin Quran, sasabutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi kabakan dalam kita mga jisin ulumul hadith bihan. So in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ununin kabaitan niya mga man hadith yung sahih inyaun biarasin in darajat biadasin sin Quran, biadasin sin Quran bihan. Lami luwa na bang siya hukuman amuin kaya pagkitifakan sin mga sila ulama. So amuyad to kaya nga tanta bang hariin in darajat sin pag-iman ta, bang hariin kita, bang kita unin hadis ini, bang hariin inaabutin inamulong ta iman ta. So bimili sa Rasulullah la yu'minu ahadukum, di masampurna in pag-iman sinang katawring kaniw sahingga makaakad siya, makakadin in kapayaan niya pamuin piara para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin Quran, iban sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau na wahada tamamul inqiyadi wal ghayati, wahada huwa tamamul inqiyadi wal ghayati min khalqil ibad. Amuna yan lang na in kasampurnaan iban kajukupan sin pagtawakon, pagtaalok, katawa pagsurrender mo, pangakad kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban jangkaan sin maksud sin tiyapan pagpapanjarikato. Tinya may tagkatayari mo sin dunya, sebab maksud niya supaya kita makadakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Baita sin Quran, amunain wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wiro dungay pagpapanjaran kuha jini man mano siya at malengkan magtag-ipon. Kakop lang si Allah subhanahu wa ta'ala. Tag-ipon marikap. So pag tag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala amunin makadkaw kabayaan ni. Bakit kita kabayaan ni misan daan sulang ha hawa nafsu.
لونا وإذا كان اليقين متعلقا بباب الخبر وتصديقه فإن الانقياد متعلق بباب الأمر وتنفيذه. Bang lawan yung kaunan sin yaqin, tinamun certain tilang simbasa ang galis, nakakaroon mo sin pangakagawot, in siya, ini, dito siya, mutaallik atin niya, nakasugpat siya pa khabar, among topic sin, ini, longta, suy-suy, even sin, pangakad na suy-suy yaon, sa mayroon, bako kumakad, suy, long na suy-suy, mukun ka, o kaya may takay mulong ka, ko suy-suy ato, mukun kung kabiat to. In babul, aling kayad, amon pagtaalong mo ato, pag-surrender mo, kumugdan siya pa, hapardakan, even pag-execute mo, pag-take action mo, sinpardakan nito. Pag-take action mo, sinpardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika, inli annaling kaya yatatallabu min al-ibadi al-ibada. Sabab lang na iningkayad, at hindi amon pangakad mo, at pag-surrender mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, siyukat din ka, ito kita ipon, pag-ibadat. Nisuway kita, para kusuntain, inamon pag-surrender ta, doon pag-ibadat at Allah subhanahu wa ta'ala, pag-tag-ipon ta kanya. Lanawahu wa ta'atullahi bimtithali ma amara bihi ala al-sinatir rusul. Amunad to lang na pangakad ta, pagtaat ta, Allah subhanahu wa ta'ala, labay, din nga pagparagbusta simpardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hadila, piyasampay sin mga sila karasulan. Wa hadha huwa al-islam wa tawhidul ubudiyya. Amo na yan lang na ipagbasa ng Islam, even sin panawhid, amo pagtako nila oneness of worship. Pagtako nila pagtawhid, pagpatibuok, pagpahambuok sin pag-ibadat. Pagpagtunggal sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhidul ubudiyya huwa tawhidul uluhiyya. Ang pagtako nila tawhidul ubudiyya, amon in oneness of worship, siya na lang rin tawhidul uluhiyya, oneness of Godship. Tinasibo na sila ito. Bangkaw timunggal si pagtagipon ng Allah subhanahu wa ta'ala, biara ko sin titunggal mo pagtuhan mo Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ambok na. Wa tawhidul uluhiyyati fi mafhumi salafi yani annahu la ilaha illallah. Ang pagtaon tawhidul uluhiyya, amon long nila oneness of Godship sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang doon understanding sin mga salaf, sin mga sila pioneer sin Islam, siya na lang na la ilaha illallah. Sabi mana sin la ilaha illallah, la ma'buda bihaq illallah. Wayroon mapatut pagtag-ipunan, hakasahunalan, palingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Natin, dihilan meaning sin English lang na there is no worthy of worship deity other than Allah subhanahu wa ta'ala. Mayatin pagyano nila. So kung sa jabang mubasa lang mo, dilan literal meaning, la ilaha illallah, way Tuhan malingkan Allah. Bukod siya complete. So siya, way Tuhan mapatut pagtagipunan, malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mayat doon, explanation si mga sila, expert field sin tawhid. Ano, wala ma'buda bihaqqin siwa. Sa tawiro mapatut pagtagipunan, kasamunalan, puwas din kanya. O min ajli dhalika, ja'atir rusulu sa'iral ibadi ila tawhidit ta'ati wal inqiyad. Tingnan sa biyan lang na mga karasulan, amo natin panawag-tawag nila pakatan manusia pagtawhid, pagtunggal, pagtaat, iban pagsurrender pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyan nasin paman sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sin Quran, ba'id a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Lang sin Nabi Hud, kauman sin Ad, mga silang taon na kaunat sa sila, takon akwam muabbada na erase na sila hausin dunya. Sabi sin kakainang nila kang isig kay nakakainang nila piyuda sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya uno na kamakan mo nga kauman nila inakay sin nabi nila, sin rasul nila Nabi Hud, lang nauka mo mga tao kauman ko
pagtag-ibon ka mo pa lang subhanahu wa ta'ala. Alam na unong kimugdan ka no yan. Wayroon Tuhan. Puwas din ka niyo. Di ka kamulong na magmamuka. Kaya tuin, ini kabtangan sinabi lahud. Fajabu, munkirina tawhid al-uluhiyati wa ifrad Allahi bil-ubudalat. Sa alam inakin nila, sila ini maliso sila, padukal sila, magtawhid, inakin nila. Sabong nila, قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إن katukas sinuni, in kabukat si mga tawin, inakin nila, unulong na, أجئتنا لما لنعبد الله, unulong na, inkari mo yan kamo. At niya, supaya magtag-ipon kayo pala subhanahu wa ta'ala, katungkal niya, sarta wana darama kan ya'budu aba'um sarta ini niyadar nila yan namun bakas pagtagipunan si mga kapwa nila no kapwa nila to at niya amurating kabayaan nila pagtagipunan fa'tina winakin nila fa'tina unak bagsong pama batin kay mo panawag-tawag bat bunal na karyalaw na pagparatong nakaw sinamuin diyan mo kamo ibang ko bang bunalin in panawag-tawag mo. Ang pamunit do, in mga tao, mga munusalo nilang pikilan nila, mga yun sila, patuhan, amun karyawan. Simpa kayo nila, amuin, kangian. Ang kan, piyarto nga sila sinalaw subhanahu wa ta'ala sinsangiingi, amuin, siksa. Unwakala ta'ala fi bayani anna hadal manhaji huwa ma da'a ilayhi al-mursaluna jama'un. Damikyan, in manhaj, at in system bini, amuin panawag-tawag sin mga sila kanabihan kataan yan sin harukaing parang sa subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illallah annahu la ilaha illa ana fa'budun. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala way kami law na nakapagpara rasul nakaw na rin kay mo ya Muhammad malaingkan inkatan sila to karilan na mo wahi, karilan na mo sila inspiration, sinbunar tuod wayron mo patut pagtag-ipon na kasapulan malingkan ako lang sinalaw subhanahu wa ta'ala na fa'budun na lang na pagtag-ipon ka mo kako law na fal-ilahu bima'na al-ma'luh alladhi yustahaqqu li'ibadah wal-inqiyad wal-insiya' وليس الإله بمعنى القادر على الخلق والاختراع. Dunay ni aw di nga mga kaywanan nalaw sila nagpaham si pagtawa kung Tuhan. Nalaw sila nagpaham si pagtawa kung Tuhan. Aw di nga mga tao magyalaw ni pagbasa kung Tuhan siya na inamuin makakaus magpapanjari. Magkakaus mag-innovate. Bukod in pagtaon ila siya na in al-ma'luh atin niya maksud manarida amun tagkapatot sin pagtag-ipon iban pagsurrender tunggal isa-isa niya amuyat tuin maana sin Tuhan diyan ampay na mo lang ta makakaos magpapanjari makakaos mag-innovated niya tulong ta Rab duwaing pagbiddan sin ini ilah iban sin Rab banga basang galis God iban sin Lord banga Arabic di siya magsibo awla mga English magbiya din pag ini pamaham nila sin God man sin Lord sa banga Arabic in ilah pagtuhanan tagkapatut pagtagipunan adapon inamun Rab amun tagpapanjari tagayuputan tagupiksaan translation mga sila maka may nga tanggalis lang na in God ay in ilah mo in God in Rab amunin Lord. Wala mo biya din pagkuha na muna pamamtusin mga bilikan. So amoy ito yung pagbiddaan niya. Biyan na lang nasin kamaya kulo talaga kasi minal mutakalibya si mga kaymanan magmaon mga mutakalimun mga nakaunad to naaw ni namun hinipaon nila mag-debate sila yan ka. So hinang nila to in terminology yan to. Una falawakar al-insanu bima yastahiqu rabbal alim min al-asma'i was sifat wa naza'ahu an kulli al-uyubi wallati wal afat wa aqarra bi anna Allah wahdahu huwa khaliqul mawjudat lam yakun
musliman muwahhidan hatta yashhada kalimat at-tauhid. Banglaw ni nang katao kaya kadalaw si pangatayan niya sinin Tuhan tarapul alamin siya nin sa lingkat-lingkat sipa sa lingkat-lingkat ngan sarta siya in malayo siya ng katan ay malayo siya ng katan sala maasot siya ng katan sala sarta kaya kad niya sinin katan kaya panjarin ni wero na kung panjarin doon kayong tingalaw subhanahu wa ta'ala sa wayroon siya nang ngakad sinin Tuhan tagapatut tagipunan insi at di siya lang na mabilang Muslim sa bunal, di siya mabilang na nananauhid sa bunal. Sabab kulang in pangakad niya patuhan. Amon Tuhan tagkapatut si pagtagipon. Sa balong tamang biyato sa dyan pangakad ta, pero pagbitate masin mga kafir. Sa mga kafir, nagkakadaysam sila kung masubuno siya nagpupan silang at silupa, singkuhan, tingnan silang ng Tuhan. Sa ingkita, pagbitate masin sila, ingkita, in pangakad ta, pa Allah subhanahu wa ta'ala, siya rin tupot tunggal pagtag-ipunan di man tagkapatut kaniya. Una final musikina fil jahiliyati kanu mukirrina bi tauhidil ar-rububiyyah. Dia tuloy sabi ikuan ini bisa kita na sabutun katan amuyatuin in kasabunalan niya. Amuyatuin kasabunalan niya mga kafir nangangakad sila. Sampay amun ini pangtungod sin Khadijah pangmupialupan pangtungod tawa amaun kaya baita niya ingan niya Ikrimah sungman siya biyahan langta ini nakangker man sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah nagbalik sarta nagdil na siya ini langta yan order sin aun pilang katao biyahan ini ipapapuno na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampay miya ko ini Ikrimah biyahan miya ko siya lang na dito man sila biyahan akuan imuntas siya tawid nisbakat siya palan sa biyahan pag-uusatas lansa man sila kiyugdan hangin inlansa kiyugdan hangin pagkugdan man hangin law sinamon tawalam sinlansa law na akhlisu atin niya parayawan nyo lang na panawid kang patuhan ini mga sila ini kafir musyrik akhlisu ay wahidu rabbakum fi du'ai wal istighatha mana natin niya tunggalan niyo in panganduan niyo patuhan iban sin pangayon niyo tawang sa kaya nga ito nilukad kanu kama ta'lamuna yalji'una fi rakhai ila allati wal uzza wa manati salisatil ukhra wa inda syada'idi yuwahidun kaya nga tantan niyo lang na in mga tao in mga musyrikin bang sila hawak to kasannangan hawayroon hiluhala biyahan sin dunya hawayroon way sila kudang kasigpitan intuhan nila to ang kanin Trinity, kung siya bago, malumay na siya. Kanin ibang takitaon, bang tamang pangajibian, nakasuci din Trinity, pa Christianity, pasabing Christianity, simud siya pa Romans, patawad ng sumud. So, in Christianity, na Romanize. Kana itong mataod sila, nainang siya Trinity. Ang mukitaon na yung runto na panghindusin, iniamon original Christianity. So, biyato rin, in pagtukan si mga sila musyrik, in pangayon nila doa, Lat, Uzza, even si Manat. Mukita ko ng mga sila ini katan babae. In Lat babae. In Uzza, pasal in masculine sin Uzza Aziz. So in kila nila tuhan nila babae, so two in tuhan nila. So dito Manat to long sin Ikrimah sabi siya ini tinggal mga brilliant biya, tinggal mga intelligent tao. Nung Allah la in lam yunajjini minal bahri illa al-ikhlas la yunajjini fil barri ghairah. Law nang sabahan ko pa tuhan bang wayroon maka ini lang ta upik makaparuli ka ko makatawang ka ko din di halaw sindakati ni wat malain ka na murain panawid law na wayroon na makatawang ka ko mga kurito na ha ginlupaan wat malain ka na murain panawid. Tinga sabi atong nakabalik siya yan papikilan niya kabalik siya pa ini panganal niya nagbalik siya magtuoy ini Ikrimah madtupa ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai amunin pag Muslim niya. So dito kaya ngatan nila in panauhid bidda ay panauhid tauhidul uluhiyah panauhid pagtuhan bidda man si panauhid amon pagtakon rububiyah. Amuyat tuwihan ini lawta ini subay tuod mapinig sin tiap-tiap Muslim. Subay mapinig sin tiap Muslim supaya sa mabilang
amuin bunal na mananawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Launa, idha alimta dhalika fa'alam anna al-inqiyada li rabbil ibad yatamathalu fil imtithali li ahkamil ubudiyah. Ingat talaw na bunal tuod in pag taalok at ini pag ini surrender mo biyahan isa na tao suglong na timalok ikuan niyo natin niya si surrender ko pakuan niyo biyahan ko niya pati mama ko in pag surrender mo patuhan amo na in pagparagbus doon siya dumagbus ha pangakad mo sin hukuman sin pagtag-ipon sarta paragbuson mo siya doon ha kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala mo hindi akan katusin sa luna fal-ibadatu ta'atullahi bimtithali ma amara bihi ala alsinatir rusul ang palaw na yung pag-ibadat siya na yung pangakad mo pala subhanahu wa ta'ala pagtato pala subhanahu wa ta'ala doon dumagbus ha diya akan sin kanabihan amo na hapardakan diarasin mga kanabihan wa ma amara Allah bihi ala alsinatir rusul yutlaqu alayhi al-iradatul asyar'iyyah wal hidayatu ad-diniyah padakon lang na in mga diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ha mga dila sin mga karasulan hindi mo diara sin mga karasulan piya sampai sin mga karasulan pagtawa kon siya pagbasa kon al-iradatu syar'iyyah at awil hidayatu diniyah siya na lang na in amuin irada asyar'iyyah tinamuin ini pagbaya sara atawa amun hidayat sin agama aw ma aradallahu minal mutakallifin minal mukallafin atawa uno-uno na in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ding ha mga tao amun mukallaf natin sin mukallafin amun akil balik atin niya inta umiyabot din umul niya langta pinusugang putag lima tawa misan way pamiyabot ang putag lima nagkuhan siya magtuy nagmiyabot siya magtibalik siya magtuy sarta ayaw ni nakal niya bukon siya dupang tamon siya akil balik lang siya tausog akil atin niya takakal sarta balik miyabot siya pa umul-amun langta subay na siya in kuwan benusog magpamayo na namikyan in babaya mo niabot na siya langta misan way miyabot in umul pamun ini standard niya bihan mga putag upat o yan kayo manan early magkuhan ano ba yan mag-mature biyan mga babae biyan mga uso biyan so mga abot naman to pagtawag na siya mukallaf atin niya subay na himin ang singkapayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in babae bang subama siya yabutan na sin pagbubulan suwi na siya makaingat sin pagpaygo bulan bang siya masutsina tamikin suwi na siya imingat sin bayin pagsambahayang sabin in mukallaf wajib na kanin tumunay sin 5 waktu sambahayang tumunay sin in bang abutan sin puasa tumunay sin paghaji bang maunaltaan niya tumunay sin pagpuasa bang siya makakausuwi ron sakit niya tumunay sin ini kay panang pabayan ini longta amuin piya wajib sin sara pagubos law nawama amara bihi ala alsinatil mursalin liyuhaqqiqa ma'na al-ubudiyyah wa salah al-bashariyah wal amru as-sadir min Allah lil-ibad wa kallafahum fihi bit-ta'ati wal inqiyadi lahu 5 darajatin mutanawwi'ah dapun ini hukuman piara tungkatong sin Allah subhanahu wa ta'ala at iko'y inigay manan katiyan dasing kita sa mas mareho namun kabalikan tawihan kapahaman tatuod masawa kato masawa supaya di kita bihan mag-inu-inu ikaysa niya amo na ipagkapayaksan si kita pagtamong niya al-wajib aun 5 darajat niya sin sara piya bantang kato sin Allah subhanahu wa ta'ala ikaysa niya wajib atawa fard in wajib atawa fard in wajib darajatul ula siya na lang na darajatul iltizam amun lang ta stage of commitment stage tinasubay mo to dinangon suway mo to dinangon biyan duty sin tiap-tiap muslim in himinang kanya in di pagdihil meaning sin kuan sin mga sila ulama law na
in wajib siya na lang na huwa ma amara Allahu bihi amran mulzaman yatarattabu ala tarki al-iqab. Amo inahamok ning mga meaning sin wajib. Siya na lang na in pakaradyaan, uno pakaradyaan, pardakan sintuhan mulzam. At niya suway tuod mo siya hinangon. Suway tuod mo siya hinangon yatarattabu ala tarki al-iqab. Pag-ubos, bang mo siya di hikatunay, in pardakan niya to, aun punishment dakula kaniya. Uno pardakan sintuhan, wajib siya hinangon atawa fard, sabah mo rin simu din meaning niya, kamatoran jumusun ng ulama, fard at wajib. Bang mo siya di hinangon, aun sa laggo-laggo punishment. Hamok na rin diin sambayang. Sa amunin ni kasekan, pardakan, inihag sinakam na Islam, amunin sambayang. Hangkan, misan unong pawayanin kwanta, in kalikapan, tasway tatun si hitunay. Kung sa pa man nakalipuas, bihan, suway tara si hitunay. Suway tara si hitunay. Katug ko yan, suway mo ray tunay. Di mo siya along tamon, nalibabay ng wayna. Suway mo ray si hitunay. Amuyan to. Lamod na rin din mga pagsakat, ang unartata. Lamod na rin din pagpuasa. Habang at tao'y sakit. Sabihin din pagpuasa, bukun nakatantao'y sab. Sa bangon sakit, tao amon sakit, di ko makapuasa, bukun wajib kayo mo. Lamod na rin kayo man ang pamuin, ini, lang pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Umakit na example din ha mga, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, na falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi, an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Ini ding mga para sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpahali ka to dahil sinamun ini in meaning sinamun farda tatawa wajib amun ununin pardakan sintuhan at ini wajib to din ang mulzam dihan amuin bang mo siya di hinangon balagwin punishment kaniya law na falyahdharil ladina yukhalifuna an amri. Subay lang na humali, pahali along rin mga sila, amuin simuso lang ding ha, padakan ko lang sinala subhanahu wa ta'ala, amuin kugdanan sila tusibahum fitna, ganan sila fitna in, malawag meaning nga muna nga mga meaning niya muna ini, lang ta, kajulja na anbiyan. Atawa, kugdanan sila siksa sa ul, sa sakit-sakit. Amuyad to. Demikian parman sila subhanahu wa ta'ala magpukod sinamon ini pardakan inilong na wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala wayron lang na akaunan sin mu'min usog ataw babae bangin Allah subhanahu wa ta'ala nagkandak nagparatong hukuman iban sin rasul niya hauno na hukuman amuin ini ayakuna lahumul khiyara maun pa in choices nila so bangon na sa Allah subhanahu wa ta'ala hinang in choice mo wayro na magtuloy in choice mo ubus na yan to na so na kumakada kabaya sa Allah subhanahu wa ta'ala tunglaw sin Allah subhanahu wa ta'ala aqimus sala padlindukan yung sambayang so mo na palindugin sambayang. So yung muna ipalindong isang bayang. Bangin na lang subhanahu wa ta'ala, sumo, puwasa ka mo, suway na ko magpuwasa. Amo yan to. Wa may ya'asillah wa rasulah na isyusyulong nin magmaasi at sumulang pala subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya, faqad dhalla dhalalan mubina. Tantutuod. Sisin sumulang, tantutuod nalaw na siyalong na sinsalaw sa tampal-tampal. Sabi na lang subhanahu wa ta'ala siin makaingat singkatan uno-uno. Makaingat sila bikabayan singkaingatan si Manus, ikarayo ng Manus siya. Subhanahu wa ta'ala nagbaita kato, ipapay ng inabok para kala, inatin ay karayo kato. Bisan kita rin na magtuloy sa abihan, bangun naman sa babu naman wisdom behind. Di na ito katanus na. Allah subhanahu wa ta'ala in makaingat sinunok pakaradya. فبين الله تعالى أنه لا اختيار للعباد إذا أمرهم سوى التنفيذ والانقياد
Unay nilang napiatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala sin wayroon na to pagpisin manu siya bang sila diyak sin Allah subhanahu wa ta'ala malain ka na marak tanfid i-execute nila atawa al-inqiyad atawa amun akaron nila to wa hada yani anna al-amra wal matlub hukmuhu al-fardu wal wujub. Hati niya lang na in pakaradya namun siyukat kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala in hukuman niya fardu atawa wajib. Diyan na si Parman sa Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu atiyu Allah wa atiyu ar-rasula wa la tubtilu a'malakum. Pagtaat ka Allah subhanahu wa ta'ala akaran ka Allah subhanahu wa ta'ala iban akaran yung kabayan sin rasul niya sa ta'alaw na ayaw niyo ba'tala in ammal niyo. Tunapaling kaya do syartun lisihati al-a'mali wa kamaliha wa adamu al-inqiyadi yuaddi ila ihbati al-a'mali wa mutlaniha. Walaw na ininqiyad ini pangakad bugang kami sa Allah subhanahu wa ta'ala siya na in syarat sin ikasahin amal iba ni kasampuna kanya ang hindi mo kumakad dito kabayan sin Tuhan inya itong mangdahi pa ikalarak sin amal. Yaddo in fard bangta inita kita kyunbian katan di kita makalatun matuba ikaruan niya. Ini karuan niya amo na in pagtawakon al-mandub. Pagtawakon al-mandub atawa al-mustahab. Before kita mag-explain kanya aun 5 hukuman sin sara sin Islam ikaisa al-wujub atawa al-fard ikarwa al-mandub atawa mustahab ikatu al-haram atawa al-mamnu' tinyamun liangan sin sara ini kaupat niya al-makruh ini kalima niya al-mubah